номер WhatsApp чататов. Ассалому алейкум. Алло. Хубака Тенжи. Салом алейкум. Акал барои комментария хубот 1000 рубль партофтум. Гузашта. Саломат боши. Салом хубат. Ошук. Видео акта партом да YouTube ё Instagram не. Парто любой человек. Агар ҳамин видеои моро дида шудам, чӣ падешка кара метуним овоя? کسی که کامنتر خوب نویسه 10000 اینا فکر ای کامنترهای خوبتون صاحب 1000 روبل 2000 روبل یعنی که برای خرسان کردن شما تو کم من در جواب میدم با شما کم گردون داد. Привет, друг. Смотрю, часто ты стоишь, мерзнешь на холоде. Что случилось? Я только что, честно, из Таджикистана приехал. Сколько новый закон, Россия, надо госуслуга, биометрия, сим-карт. Я не знаю, куда пойти. Туда-сюда смотрю, и все. Не знаю. Здесь салон связи. Ну? Ребята, таджики, братья твои Здесь? работают. Да, Здесь могут работает. помочь, да. Ну, а там дорого берут. Нет, 500 рублей за все. Все то, что вот это озвучили, да, все Да. это на 500 рублей. Ну, у меня там тоже деньги есть, 5 и тогда. Все то, что помогает, 500 рублей. Да, все. Еще вот говорят, чтобы нету добрый русский. Вот, я таджик, ты русский. Спасибо большое, дорогой. Ты покажи мне. Да, конечно. бачаҳои азиз, метро Салярова якам вихад меброед по онаи тарафани шумти. Унам торговли центри бура диде. Да ҳамҷа бачаҳои тоҷик кор мекунанд. То, что озвучен мекунанд, да ҳамҷа биометрия, госуслуга, ҳамаша соз мекунанд. Ҳамаи нархнаво 500 рубл. Қачон ҳамин бародарои урус кор мекунанд. Ба ҳазур мерем, ҳозир шуморо нишон медиҳем. Ба диққат видеоро тамошо кунед. Рафтем бошед. Поехали, Фатихон. бачаҳои азиз, нами рост мегзари аҳми чи пешход 500 метрай. Рост инамҷа. Азиз, уна якам виход, а якам виходи метро Салярова бурмади. Уна торговли центр. Ба ҳамҷара мо мерем тамошо кун. Уна якам виход, ина рост торговли центр рафт. сағиро барои шумо чиам пушундам. Курка пушундам, рюкзак адиват кардам. То шуморо аҳамҷа ба ҳамҷара нишон медиҳем дами хинок. яъне моро барои ҳар ролика кардан меҳнат мекунем, албатта сумо мегирем. саъй мекардем ки шуморам барои шумо муҳоҷирои азиз бародарои чи қиёматӣ чико кунед ва шуморам осон шавад. ина пекарнади уна нотариус нависаги дадарни нам нотариусай. Рост ам дарни нотариусай де дадарни ам медрои. бачаҳои азиз, нигаҳ кунед. уна метро он зарда ди метро, ина нотариус, ина ҳамиҷа рост он бари аптек ҷои ҳамин бародароай. ҳозир нишон медиҳем. Вот ваши земляки. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Благодарю. Ассалому алейкум. Хуб ҳастед теҷи назӣ. Бародари азиз, барои шумо кардаистам. Бародари азиз, нигаҳ кун ҳамиёро ба диққат илтимос гӯш кунед. ман қара омадам хина китана барои шумо акаҷон. ҳамин бародар ерос гуфт ки мақсад 500 рубл ҳама шуд. ин ман ай Тоҷикистон омадам, ай самолет омадам. На сим карта дорам, на карта ҳичи надорам. шумо чӣ кор карда метавонед? ҳамин офис шумо на метро Салярова омадам. чӣ хизмат расоӣ мекардед? ما برای پاسپورت میگراتیون ина ман паспорт дорам, миграсион ка тамом. تمام هم قچی در کاریم برای چی داره فرم کردن سنیلز گوسوسلوگا بیومتریا سیم کارت اگر که کارت نداشته باشن بانکسی کارت карта Тинькофф. ما کارت تینکوف هم فرم کردن میتونیم شون карта Тинькофф оформим мекунем мети. бародар азиз, нигаҳ кунед. СНИЛС, госуслуга, биометрия, сим карта, картаи Тинькофф ҳама ҳамин хизматрасонӣ 500 рубл мешавад. ба он хотир биё ҳама эчиста соз ку, яъне ки бо баъзе савол нате ки иҷа чӣ дар кор намешавад. регистрация ҳичи дар кор миграсионка ва паспорт ҳама чиста шеринар бик аз он бобоҷон салом гӯ рақама дар экран. бародар азиз, аллоҳ шоҳид ки ман ба хотири худо ба хотири шумо мекунам. албатта ман реклама су мекунам. нигаҳ кунед, бачаҳо видеои ман падешка мекунанд. агар ҳамин видеои моро дида истодиам, чӣ падешка кара метавонем овоя? کسی که کامنتر خوب نویسه 10000 اینا می سایت شما پدر нигаҳ кунед дӯстони азиз, ҳамин видеоро дида истоди бидро дар дарини ҳамин видео дар комментарияш ягон гапи бо ҳақорат не, ҳамин гапи хуб ягон гапи хуб бинавис,
комментарий то айсоби мардам айсоби схани хуб лайки бисёр гирифт мо вибр мекунем чико мекунем як каса 2000 рубл айсоби ҳам ширкат мепартем ман худам мепартем чекша ҳозир я видеоя барои мошин карда будам ҳозир ба ҳамҷа мепартем хитон мебинед дар порчаи видео мемунумаш дар ин видеоро бикунед яъне ки диҷонибат як кор кардан бо корбори бобоҷон соз шид метро салярова снилс госуслуга биометрия сим карта карта тинкоф бародари азиз 500 рубл ҳама хизмат расониш бародари ҳами кора заниматся менам ба ваё кор надорам ман ҳами ширката реклама кардам значит ҳами бародаро ман ҷавоб мекунам хато кардам бо ҷавоб мекунам иншоалло боварӣ дорам бачаҳои худмонам и урусем хатим мебиниш ис нишон шуди ин бародар спасибо дорогой ин бачах ҳамҷа рафт қатин даҳми рол бозӣ кард сами главне ки ин ҳамҷа ҳамаш официально какой-то халам-палам несиҷа хуб бобоҷон ашудааст бо шумо буд илтимос видеоро пан кунед дар ютуб бачаҳое ки дар ютуб мебинед ин барои комментария хуб дар инстаграм карандар кор аллоҳ баракатон ди барои дар ютуб имконият нест ширинат худо хайртон ки ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи акаҷон муборак шав аз дуи бобоҷон манам айнҷа ҳустин иншоалло ин бародара ҳаракат мекунам тез реклама кунам шуморо ҳам дастгирӣ кунед ай комментарияи хубтон соҳиби 1000 рубл 2000 рубл яъне ки барои хирсан кардани шумо то кама мем дар ҷаваб мезанам ба шумо кам газман дар кор саломат бошед худо нигаҳ